फाटले कांय दीस कांदोळे हॉटेलांत 4 वर्सांच्या चल्याचें खुनाचें प्रकरण गाजता. ह्या प्रकरणांत त्या चल्याची आवय मायंडफुल सीईओ सुचना शेटाक पुलीस कस्टडी आशिल्ली. तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार आज उबी केल्ली. पुलीस कस्टडींतल्यान ती आतां 13 दिसांच्या ज्युडिशियल कस्टडींत. आज सुचिता शेताची हियरिंग आसली, कितें जालें चिल्ड्रन कोर्टान? आयज बेसिकली तिची हियरिंग आसली आनी तिका प्रोड्यूस केल्ली आफ्टर 5 days. सो बेसिकली द पुलिसान तिचे आनी फर्दर रिमांड मागूंक ना. सो शील बी शिफ्टेड टू ज्युडिशियल कस्टडी. सो आतां ज्युडिशियल कस्टडी कितले दिसांची जाता? ज्युडिशियल कस्टडी आतां 12 दीस दिला. सो शील बी प्रोड्यूस ऑन द 31st January. सो एनी बेल एप्लिकेशन फायल विथ रायट नाव वी डोंट हॅव एनी. In 4-year-old child murder case, accused Suchana Seth was produced before the Panji Children's Court on Friday. Kalangut police did not seek any extension of her police custody and requested the court to send her into the jail in judicial custody. Accepting the plea of Kalangut police, the Panji Children's Court has sent Suchana Seth into judicial custody for 13 days. Advocate representing accused Suchana Seth has informed Panji police that he does not have any instruction as of now for filing bail, but in coming days, certainly the bail application will be filed. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent.